Obidum bia kwa kwadu kumi na fei na ase na kwa champion asafo adu me ba yi ase edi amane badansa na no ma menchia me papa the boss ba akopɛ ora Kennedy Opoku ye CEO Jubilee Hospitals ne wa chemedane ne won kokko nyina CEO ye chia no me papa nyonko na papa no no ti nyonko na wo chia no ye nyina ye chia no ayo aka ho na mini papa ko so wo UK Jack Sita or UK Jack Sita and a pay what him and can was or ton crass say hey watonka ejamwaba en kremu dran en kremu emudu another enkrabi dey ne mudu na dey ne mu ha krane bi ho atofo wachire atofo keze atofo wachire say echire boko de mama erade adom echire boko ya de nyame ase ya mo kwa aba ya de nyame ase adom nti e kana aba e kana aba say mamunsuru say eyi say de esi hwe echire ni ade na obetumi ahwe nyankofo ani wo nsa pan aba betena ha de a CJ ka hobe mwanwa da bia de chere camera na fa chere wo mse why bibia sao de be chere camera so why bibia nkuli se mo nsore no na me de chere camera ba mo freku na we na shi Star Assurance, your solid partner. CBG, we stand with you. Vodafone, the future is exciting. Ready to see? I want to say, together we can. Vodafone, together we can. Agbeve Herbal Center, YRSFTA, Access Bank, more than banking, and a latex foam, your partner for life. Area. Kwaku. And a bit fufu ne akoko. Why? Yedu wa hanko bekasa akukwa echi sise debi ne pechi patronye ne chi ne pechi enye na chi o chi no nkoye yere ne pechi akosua dem uza de pechi ne yana kosua bi sha ho eti kosua ne sei omo noa ede anum de no no esi anum de o ya no ari baby papa yese kofia san crowd for fraba osi fufu and assorted meat Kofi Gozasan Behadi amame assorted meat ponche no funyina aka ho kodua wom adwene wo bia na mse mere mo de na no dia ne bia mkoto na bia om de to so na mse ozim ja na me ona ba we adwetwe nkomo mame na yanko da obokrata no apiepie daily graphic anopai wo ha na okunini anopai wode empanimfo enentini ene atwetwe wuro miensa ena agu ha sei na sampanimfo wo mo kasa e de fa wo man bambo ho Professor Emmanuel Kwasienin were director Faculty of Academic Affairs and Research ewo Kofi Annan International Peace Training Center eho ena wodi ne djuma ena fe Dr. Festus Kofi Obin one also regional director in charge of research and capacity building ewo West African Network for Peace Building WANEP and so ewa ha ena Owura Adib Sani one also executive director Jatike Center for Human Security and Peace Building womo empanimfo atwotwo Romi ensen ena eka sei no mo say baby oman no bambo ho nsem edro no de eyehu papa said de nipa bofo esi ama wo moso etu ewiakete ekum Ghana de siaji wo nsem japade no baby edro no esese bambo nyumeku awodo wo memu no enkankan ni prosi adwumeku no wo mutimi pe wo no otimi yatetata adwuma pam na afen so ye kire sa nipa bofo no a sede ebobo mo kwadu ewasene bia no ye matentene nso enye adwuma asotwe esafata wo mo ye mfama wo mo sede ese na efata wo se ebasa ebetumi abo me kakra nya sa de baby ekeka kwai ano ye dem make say posi adwumako no ede pim adue no 20,000 eni sika odi ato se wo be yi wo mo sutre ewo na no akrofrofo dwumedi e koso ewo Jamestown ma posi ni Emmanuel say ehwe no nkwa ewo mu no sai sika no eye wo de anamanfo business cash ni so
kwaku omse cash ni so kemfa bi nka ho na emwa na won say asem yi a Daily Graphic ken na emfifi ho Deputy Attorney General okoverting enra no wode to dwa wo se baby eba bedre ye bu obi kum force say ni pam wakum ni penti enkonkoku a na yesi enu obi a obesan enti sa death penalty no omeyase emfa nyadwuma say esase ye di adwuma efiri se bebo oman no nipa wokum nipa de wono nso so sade na no Paul kan ye no wo se de otweseka no sika no no bewuo ene de otweto ne to nso no na esu wuo enti so obi kum nipa na yete no na se de ko gina se ne bia na court no ebu na tense wakum nipa nti enkoku ne bidi a esese se nipa na eku ne bie eye Daily Graphic no pe ne nsem na World Bank nso so ama Ghana $200 million ese COVID-19 eye vaccine no yemfa mpa bi na anya hyi nipa be se opepe dumiensa yemfa ema wo mo na yenwo mo na Professor Pen ono so kasa ha wose sesei baby ayedro ewa manwesem mu ene oman no enkitahudie mu no esese yebo modern na eye yetimi ema digitalization no eye dwuma yie na wose yenyina de hugye mu de a eno so betumi aboa ama mpuntu yesi saa ekwan no so Daily Graphic the obokrata yemfa Daily Guide the obokrata emfanto aso na Daily Guide eno ase awurade adom nipa bonefo bi esumu omutirim tibone ye omodesen atadwe maako nan womode a omoya ne se krono no omobo krono so de tuo da so am robbery se yakwa akwachi womo na CJ yeso omkopie mu poko ase ACP estate ho emom koto hye obi so kowi ase $80,000 US no nkoje fi nipa nsem eno omu dwane police wadi omo ntente ama sambra mekasa yache womo nipa maako nan yache womo nyina ti ho nsem ha na ra CJ nsem ha and somehow was Burkina Bandits target Ghana. Yes, the Paboni phobia. Wamu de to pay omu di agro te said ye bocha skele o mikro maguna bipua. Woma imagine say Ghana ha. Womo baba no ma be to trust womo ba. Na so womo ba bekum nipa. Womo be to paye, wo be to atuo, wo be wose kan, wo be basa e wo mayimu. Eni nti say yes ya ka champanyufo mu atifdo mantem atifdo poye mantem mu. Bambofo say womo mo mani na say abo wo no mo hwemu ne say abrebia no so wo bi bu o mai mu so wo ko wo manfo mbebo o mai mu dwumadi o mu di nyina no wo mu betimi di o mani adi achi ne ko ba se bia adwembone wo mu treatment pana yanchi wo mu na ni sa krate ya ukenkan krate free police for her on this same issue enra and a police wireless message na mamenkan mu tew na fi planned attacks by suspected bandits in the Upper East region and neighboring towns. Reports indicate that a Burkina Faso-based bandits allegedly launching attacks in the communities along the Burkina Faso-Ghana border are planning to launch attacks within the Bogatanga townships and its environs, including areas in Tamale, in the coming days. Bandits suspected to be in possession of military-grade weapons may have already infiltrated Ghana at yet to be identified locations in the northern regions, and they are poised to launch the attacks any moment from now. Police directs commanders to increase patrol to quell planned attacks. Signed, originator signature. Intikate free police for mama no. Almost so mo be attack you say aye o den. Na say yeti ye nya fufu aya de di ada. Boni ba ne aye. Wo be attack you say o ma dwene hye o ma na. Video asese I believe say what hu. Mrantie ya wo mboka say obi anwane. Okura pese obo ne kaw. Ka sabi. Achacha don CJ. Chetua kura sa. Oh, will you fuck us? The banana in that check. No good advice. No boozing, motherfucker. Obian Johnny. I don't know. And your Chronicle is yet to come. Chronicles yeah, and then the Daily Guide says it's yet to come. The Chronicle was so only the only. Mama can cut no free. TOR ebaye no na fi Chronicle enchirim nia wahunu e wasansemi ehu. Notice to staff
number 22/2021, appointment of interim management committee for the Tama Oil Refinery. As part of ongoing efforts to restructure and revamp TOR for maximum economic benefits, the government of Ghana, being the sole shareholder of the company, has appointed an interim management committee to oversee the affairs of the refinery from today, 15th June 2020. That's it now. And it's an 16. And Enra. Mr. Norbert Komla Jamposu Anku on a chairman for the 3-member committee. No, not also me, Mr. William Intim Buedu or a member, and a Mr. Otreba Forsapon on a member. Their terms of reference include, but not limited to: 1, ensure a smooth transition to a new substantive executive management; 2, conduct relevant audits; 3, receive and assess viable partnerships for TOR, if any; and 4, submit to the Minister for Energy a report of findings and recommendations within 3 months. All staff are to take note of the above information. Signed, Jane Obenewa Jechi, Mrs. General Manager, HR and Administration. Baby, hear me audit no. Audit one day. Who hear me pa? No, so mo be audit. To audit ya. Energy you be who the ekoso. Now okay, I na working kind no otia I say to begin what can begin no. Beginning no report to beginning no. Ensure the smooth transition of a new substantive executive management. Okay, as part of ongoing efforts to restructure and revamp TOR for maximum economic benefits. Restructure and revamp for maximum economic benefit. As he say no, as a economic benefit no. Any maximum. The blabi one say kwaku say the statement no e kana see. If it's so you be a na wota wakoto pa na said the na business activities e koso woto. Adwuma na to e kreti enuane tonfo ene ehun say wo ho ye very busy na say na say wo da woni na reto a what to say some come here say this is about the 3rd or 4th managing director so a later part of NDC aban mu no na to nenka eba later part of a NDC government no Mahama 4 years obetwa nenka womo revampe TOR eba kakra na minim ne esa ba ya NPP ba ya afei upon all the CEOs ye de womo akọ nyina no afei TOR esa esinkia say wudru ho no ma eho mo ntimo nka so kra de ditwam na enti wo say Chronicle say I was onim the Chronicle was say onim na ono kra no mebusumenum ene wode betu dwa se abaye ntwenani ankwankwohwe TOR eka mene wom na eka mene wom no Chronicle chechire mu a wo chese sika no sese oma abaye ye wom de ya vindicate wom efri sensam na wom kan kra MPP campaigns bi betwa wom adapa na wo chese eka mene TOR ama sese Social Security and National Insurance Trust na se wom de wom katwitwiri die eno ati Ghana Water Company enem Electricity Company of Ghana wonso ka na TOR de we ye no to nchen a GRA Ghana Revenue Authority wonso kwa de ne omonyo se ka emne TOR no na nya asem ketwa se no eno no de won sem betutu dwa ye kire say Chronicle ko fa asem efrem se de bibia de se anyehwe o se ECG kwankra no TOR de womo ka 2.3 million Ghana cedis ECG for de no ena se TOR adwumayefo nyina sika Provident Fund ne ade a ne nyina TOR de ka wontimi ntua 34 million Ghana cedis ene wabobo mo ka no so bebre e wo ha se ya Chronicles nti ade no ha
ne fare ba nyina ye na say eka eka na say na nyenne eka no eka eka sam dey say mbacho ya no uya no abonwum ya mamwai ene makai Lord Kenya wa ya no unse onwum bi ho amfa free obi a ho wo ka me dem say amfa free me kare enso okafo didi eka ni bo so a wo dia udwane kotena wuram eka ni bo wo a wo dia na seje on the most serious note billion van driver na won any di nkomo no was say ne risk allowance for a whole month 30 Ghana 30 nam ka so say 100 30 ono na penso no sisi ana ya pejam aba 100 na o say ya man credit de be man no for a whole month na 20 Ghana sisi ya no so ya pejam aba 30 Ghana billion van no ordinam no a millions of Ghana cedis egumo no etimi say si kwam no oda ho no mu gina ho e twen ka foforo cancel to da mama hey tons now what is that na we dey say ne akrofere for ade e for ne de ma wo no because obi otisikam o say ne salary say 800 Ghana cedis ne take home yeah obi otisika ho what is it see tobo Bible mu quotation we ehne wo okombe dons wunya okombe don ayo akotu ti ayo as James 4:2 me dem to minimum what's say or the also account was it also baba am free na ma me on ba free bia motama so James 4:2 okombe dons wunya na pa so obi otisika na koma na 800 Ghana cedis a month mama na risk allowance unim say penfo asem bi o mo kase yentena subonte ho fantasy won yensa ano so so me abrante no se ne maame ati adwuma a wo ye o so mre ni sika mondi bullion van driver no maame ne ti se wo twi sika car no no amu ti sika so komu de won ba sika so eso komu kumo gogodu ana kwa ba na masa fa kumi ne ka na ma no na fa de check camera ne ne nko sika se bia ye kenti na CJ kwame atawo o disidof o ye money transfer mesre no e basika sem dia ne ni pani abre o ma bi nsu do me ni se ne charges ne enkai wadi ka to that enu chere se me hiska se ne ba na mka chere se me hiska nti wa mama mo nsu modo Jaxita so obema bia so ne ya enti misra no a Jaxita obema bia misra nya se bia no ni rate fu nti o mama mo nsu me dia na Pascal de ba me no ekui dia maka ni nyina ye na me dia masma me kan ba ko sasabe wani samu a nti mumia